mama burenya abashumba savena bagore babatumazeho. Uyu ni umwe mu bagabo bo murenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba ushinja abashumba kubatwarira abagore babashukije inzoga n'amata bakabatwarira abagore abagabo bagasigara amaramasa. Uyu mugabo avuga ko nta mugore wasangiye n'umushumba wongera kugira umutima wo gutekereza ku rugo rwe, dore ko n'ibyo avuga ko byamubayeho. Yabona bizamuzanira ibibazo bikomeye agahitamo guhunga urugo akigera muri Kongo. Mama burenya abashumba savena bagore babatumazeho. Shaka nzabizire badusenyida. Mwese umugore wasanye n'umushumba agobana n'umugabo. Nanjye ubwanje byambayeho. Byagenze tewe. Byambayeho wasanye n'abashumba ari kugari karuko. Bambe ku kigega. Kumuza mahanga. Turatana ndamuhunga njya muri Kongo. Poreko yasanye n'abashumba. Anje ibyanje birandangirana. Ibi kandi biremezwa n'abaturanyi be bavuga ko uyu mugabo yigeze no gufata umugore we ari kumwe n'abashumba yabona bimurambiye agahunga akajya gukodesha ahandi. Ibi ngo bigaterwa n'abagore bava mu ngo zabo bakajya kwirirwa mu kabare bikurura ku bagabo ngo babasengerere. Ariko uwo mugabo we yari yigeze no kumufatana n'umugabo aramubwira ngo ikisigaye ngo kizamusazisha. Ubwo umugabo rero bibonye bimuyobeye umugabo abatandukana nawe abagiye gukondesha ahandi hantu. Ariko baheza amata banyiza bakabagura n'amafaranga yo kugura inuza imitumba bakayanywera abagore nuko baheza amanuko. None byarangira umugore uhaye inzoga uri umushumba uri umugabo wo wamushobora umutunzi wamushobora ntabwo wamushobora mama burenya. Bamwe muri aba bagore bashinjwa guca inyuma abagabo babo bakigira mu bashumba kuri mikoro y'umunyamakuru bemeza ko ngo ahanini biterwa no kutanyurwa kwa bamwe mu bagore baba baramenyereye gutungwa n'abagabo benshi, bagashimangira imvugo igira iti indyo imwe itera bwaki. Nyine ni kwa kutanyurwa kw'abagore nuko batujyana bakaba baranjyanye kubera kutanyurwa. Nose mwe nyine yaguhaza gute? Ngiye niba nararyamanye n'abagabo 10 ndi umukobwa ninshaka umugabo umwe azamaza ntago bishoboka, n'undi nzajya ngenda nsambane ku ruhande. Urumva ingi imwe hari abantu idahaza akavuga ati ndarya umuceri n'inyama nge kawunga ngerekeho imyumbati, nuko biba bimeze. Umugore wasanye n'umushumba ni wamushobora w'umugabo koko se n'imbere y'Imana ishobora byose. Byambaye wasanye n'abashumba ari kugari karuko bambe ku kigega kumuza mahanga turatana ndamuhunga njya muri Kongo.